Halo, halo. Muntin Kanam mite jouse bon sawin min Kuki ZALENGAM long aku nin. Ngailut naw le ka zanau salam kan bolginin. Tunin khuahi. Khang tha ho dia ki paum ta le thanom ta khat. Cham chan an hlang sam hitin min Kuki ZALENGAM long aku nin. Thang sap na. Ahung kinei khol hang ki sam kinei. Phat masa ni khoma sa ini si jingbangun. Koi to bang aza khalo. Ahe khalo lai. Am khalo lai wayang le hichi min Kuki ZALENGAM blok. Chena mangcha aku na hi. Muntin ali sit calling lam kanam mite jouse. Inevet wa in het wa kuna. Hichi program ihung zau chi dewa abia la kholang ki sam kin he hi chu kan phondo hintin to la thanom ta games and sports chawang golseh hungki pande hitan amun hi SANGAIKOT playground dihin organized by SANGAIKOT youth club hi dihin thanom ta la danom ta player tampi hum dihin hungki chim dihin I league player ka hepoi chuta le football academy ka hepoi mun chom choma khang tha ho thipna lampang na sata tinebat ki dihin tin hi chun jin khobo class de nitan jin khobo ne tai mun denang kanam mite jouse ta le khang tha games and sport lama lung nei ta ho jin khobo so jin khobo class chan saitan hi chun hi chini khu koi tabang athanom azaw nom ma aphat le ni kho hello dum khabal hi chimin Kuki ZALENGAM blok ma ko nai khola hong ki sam kin hen hi chun date 24 opening ceremony ki pandai tan hi chun opening ceremony hong ki pading ta ki hona hi khola hong ki sam ki na jin ho last date for entry fee choi tai hi chun koi tabang an hai kha asumil kham wa yong le hi chi video hi na bet nawa ko nan het wa nan jut wa tala thanom tan hong kalson wa hi chi SANGAIKOT playground stadium SANGAIKOT stadium mona hi thanom talung lut an ki chip su ke devin leisit calling lam kanam mite ho jouse min Kuki ZALENGAM long akon ki team kin win to le hi opening ceremony yong hi thupi ta le nom tong ke bol hin hi chu Muntin kam tina milin milal ho VIP hin guest hin to le function president hin VIP zat mel het lo ta le mu kha lo tam pi ko di ji chun koi to bang thang sunga nu lepa to le pi le pu le nau loi le pai cham ho ka poi to le Muntin kam tina am ka poi hi chi chawang golseh sports 2024 SANGAIKOT stadium mona ding hi thon lo hila ihung zau chi wa khutut na icha te tu te ho ki chip golseh bol ihung so ke ding ki team kin win adin opening ceremony ko khuthat na opening ceremony player yong hi Muntin kam tena ko na select ki bola cha cho VIP ho to le guest ho function president ho mi tipi ta to vet dengai a team chi hung ki ko yong ki thang do hin chin khong ko thon lo bia ihung pan so ke devin jong min Kuki ZALENGAM long akon Ngailut le team nang kinei he ji chun Muntin avelin jing kho last day nitan ji chun games and sport lang lung nei ta khang tha mel hai ta ho ta football pe team ta ho football lang lung nei ta ho jing kho miss lo divin min Kuki ZALENGAM long akon kholong ki samkinin ji chun Muntin aja phachanum hi chi program hi ihung zau su ke wa hi chi chawang golseh ong hi thanom ta le Ngailut nei ta hong pangchi dingin SANGAIKOT youth club ma konin team le sa nang kinei he KAKIPAH thanks for watching.